Večiti derbi je mrtav. Nekada najveća svetkovina srpskog fudbala, a i šire, utakmica za koju se tražila karta više. Utakmica o kojoj se pisalo i pričalo danima. Utakmica koja je videla legende kao što su Džajić, Mance, Stojković, Milutinović, Prosinečki, Mijatović, Vidić, Ilić. Utakmica koja je bila okršaj Delije i Grobara. Ko će napraviti bolju koreografiju, ko će napraviti veći šou, ko će nadglasati jedno drugog. Utakmica koja je redovno stavljena na liste top 20, top 10, top 5 najvećih derbija sveta 15. aprila 2023. godine izgleda ovako. Šta se desilo? Kako smo od najbitnije utakmice domaćeg fudbala došli do, ovoga? I ko je zapravo kriv za to? Večiti derbi je izgubio na draži, a komentari ljudi to samo i potvrđuju. Ovo su samo neki od ostavljenih ispod mojih videoklipova, ali i na stranicama Sport kluba, Mozart Sporta i B92. Vaša zainteresovanost za moja posljednja dva klipa to takođe pokazuju. Čak sam i razmišljao da ih obrišem s obzirom na malu gledanost koja i tekako utiče na YouTube algoritam i moj budući rad, ali sam na kraju odlučio da ih ostavim kao jedan pokazatelj istorijske nezainteresovanosti i bojkota od strane srpskih fudbalskih navijača i srpskog naroda kada su u pitanju Crvena zvezda, Partizan, derbi i srpski fudbal. To takođe pokazuje i činjenica da je poseta na 176. okršaju Crvene zvezde i Partizana jedna od najslabijih u novijoj istoriji, a posebno kada su u pitanju okršaji na stadionu Rajko Mitić. Ovo ipak svakako nije rekordno loša poseta, znalo je na Marakani da bude i manje navijača u okršajima dva najveća srpska kluba, ostala je upamćena utakmica polufinala Kupa Srbije i Crne Gore iz 11. maja 2005. godine, kada se na stadionu Rajko Mitić našlo tek 8.000 navijača. Kada su u pitanju odigrani derbiji na Marakani u poslednjih 10 godina, najslabija poseta bila je na 160. večitom derbiju, 25. aprila 2019. godine, kada je na tribinama bilo 22.000 gledalaca. Bila je sreda, borba za šampionsku titulu je takođe bila odlučena, pa je i to uticalo na lošu posetu. Razlozi za ovu istorijsku nezainteresovanost bi mogli biti predmet jedne dublje analize. Jedan je svakako i činjenica da je borba za šampionsku titulu odlučena još pre početka play-offa, činjenica što Crvena zvezda godinama dominira dok Partizan proživljava neki od najtežih godina, svakako ne pomaže, a naravno tu je bio i politički skup u Beogradu, zbog kojeg je bio otežan saobraćaj po ulicama glavnog grada. Ali koliko je zapravo saobraćaj problem ili se ipak radi o nečemu drugom? U novembru 2024. u Novom Sadu počela je serija masovnih protesta nakon urušavanja nadstrešnice železničke stanice Novi Sad, u kojoj je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena. Do 4. marta 25. protesti su se proširili na 400 gradova i naselja u Srbiji. Proteste predvode studenti koji traže odgovornost za urušavanje nadstrešnice. Urušavanje je dovelo u pitanje i strukturni integritet stanice i vršenje nadzora nad održavanjem javne infrastrukture. Vlasti su pokrenule istragu o uzorcima incidenta, ali je nezadovoljstvo javnosti raslo. Mnogi građani optužili su javnost za pad nadstrešnice i premijera Miloša Vučevića kao glavnog krivca i u javnosti su se pojavile sumnje i optužbe za korupciju tokom rada na rekonstrukciji zbog ukupne vrednosti radova od 65 miliona evra. Ubrzo su otpočeli protesti, prvo u Novom Sadu, a onda i u celoj Srbiji i nadalje. Bez sumnje, studentski protesti održani u Srbiji u poslednjih 6 meseci su bili ubedljivo najbitnija tema u našoj državi. Sve ostalo je palo u drugi plan, samim time i sport. To govore i posete na tribinama, svakodnevne konverzacije u medijima, na društvenim mrežama, na portalima, interesovanja publike, odnosno manjka istog za sport, ali da li je za sport ili se ipak samo o fudbalu radi? Ne moramo ići daleko. Pogledajmo samo košarkašku scenu. I Crvena zvezda i Partizan ispunjavaju svoje hale, arena je uvek puna, dolaze turisti i influenceri širom sveta kako bi jednom u svom životu iskusili najbolju košarkašku atmosferu na planeti. Ljudi polemišu, diskutuju, svađaju se na ulicama i internetu kao da se ništa ne dešava. A u fudbalu muk, mrak, tišina. Zašto?
I još jednom ima više razloga. Ipak, ovo je veoma kompleksna tema. Ali kombinacija ljudi koji vode fudbalske klubove u Srbiji, savez, sam srpski fudbal, znatno slabiji rezultati i manjak bitnosti u svetu fudbala u odnosu na košarku, inferiorni produkt, manjak kvalitetnog medijskog sadržaja, višegodišnja drama u savezu i reprezentaciji koja, iako nije direktna tema ovog videa i derbija, itekako utiče na interesovanje za Superligu i domaći klubski fudbal, odsustvo ljudskosti i solidarnosti među fudbalerima kada se radi o svakodnevnim socioekonomskim i političkim temama vezanim za srpski narod u odnosu na košarkaše i za kraj znatno veća umešanost čelnika države na relaciji Zvezda Partizan, posebno u poređenju sa košarkaškim sekcijama i naravno navijača, ultrasa, odnosno onoga što oni predstavljaju zadnjih 20 godina, a posebno zadnjih 10. A kada se radi o samim navijačima, Zvezda u subotu pobedila Partizan sa 2:1, a na stolicama severne tribine, tamo gde se nalaze Delije, stajala je poruka namenjena pristalicama kluba iz Ljutice Bogdana. U pitanju je bio odgovor na upoređivanje broja ljudi na stadionu Rajko Mitić danas, 2025. i 2014. kada je protiv OFK Beograda bilo blizu 50.000 ljudi na najvećem srpskom stadionu. Ko to tamo laže stoji na početku teksta. Reklo bi se baš od pomenute slike 2014. i proslave titule nakon 6 godina kreće prljava kampanja protiv Crvene zvezde i protiv Delija od strane onih koji su u ovaj klub žigosali kao državni element, a našu tribinu kao režimsku. Crvena zvezda je ređala titule Lige šampiona, Lige Evrope, čak smo igrali osminu finala Lige Evrope gde smo nesrećno ispali od Glazgova. Ko se seća prve utakmice tamo, razume zašto kažemo nesrećno. Uprkos tome, uprkos izdanjima kluba i naše tribine, iako smo nebrojeno puta pokazali da smo svoji, menjali uprave, pravili proteste, bili uvek gde je trebalo, to se uvek poništavalo nekim čudnim pričama. Počeli su da se uvode novi termini, nezadovoljstvo, uprkos svemu pobrojanom. Pa smo mogli da čitamo po raznim mestima kako naš klub još pre 5 godina duguje 100 miliona, krenule su priče o lošoj ligi, prljavim stolicama, bušnom krovu, mračnom WC-u, nepotizmu u klubu, skupim kartama za Ligu šampiona, slici na zidu, finansijskom fair playu i tako možemo u nedogled da nabrajamo. Nama, koji smo tu decenijama, je prvo bilo smešno kada se ovako nešto čulo, znajući u kojim smo problemima bili kao klub godinama unazad, u kakvim smo uslovima živjeli na našem stadionu, pa se niko nije setio ničeg sličnog, a nakon nekog vremena nije više bilo toliko smešno, kada smo shvatili da ljudi zapravo usvajaju te kretenske izgovore. Uspeli smo recimo da posle Olimpijakosa, kada smo u prvom kolu Lige šampiona zabeležili pobedu od 3:1, da posle utakmice i dalje prva tema budu skupe karte. Uspeli smo da posle istorijske pobede nad Liverpoolom, kada je dug bio sveden na najmanji mogući broj, kada smo bili prvi na tabeli, da sledeću utakmicu imamo jedva 3.000 ljudi na stadionu, a Liverpool je bio pre skoro 7 godina. Dakle, smatramo da ono što se i tada radilo danas kulminira i da su sve maske popadale, da se ide do te mere da će neko okačiti sliku iz 2014. godine sa pretposlednjeg kola te sezone, gde smo osvojili titulu posle 6 sušnih godina, zajedno sa slikom od prošlog kola gde 7 kola pre kraja matematički uzimamo 8. titulu zaredom, namerno zaboravljajući da se godinama unazad titula proslavljala u poslednjem kolu na Marakani. Ovakvim poređenjem jedino što želimo da pokažemo je da eto ovde ništa ne valja i evo to je rezultat toga, dodaje se. Delije, ako ovo nije dovoljan razlog da takvima u inat pokažemo šta je sever, mi onda ne znamo šta je. To je toliko bahato i bezobrazno da više ne vode računa ni šta porade ni šta pričaju. Svaka proslava titule poslednjih godina bila je poslednje kolo. Tako će biti i ove godine. Kad je da svim dušmanima pokažemo kako izgleda stadion za proslavu titule, taman su nam dali i poster da to bude bolje nego ikada. Laž ne bi smjela da pobedi istinu. Može trenutno, može jedan period, ali mora da bude trenutak kada mora da se kaže dosta. Nikad se ovako nećemo iščupati iz kandži ološa koji kroz svoje novine, portale, Instagram stranice i druge mreže sprovode napad na naš klub i tribinu toliko dugo da više ni oni ne vode računa koliko nas pljuju i omalovažavaju, već su toliko postali bahati da ovakve slike stavljaju, navele su Delije. Delije, poslednje kolo, proslava titule. Vreme je da počnemo da cenimo stvari koje smo radili nekada možda i jedini, što za klub, što za društvo, koje kao da je mnogo toga prespavalo, da cenimo koliko smo držali klub i tribinu da ne odu stramputicom poslednje 2,5 decenije, a da počnemo da odbacujemo stvari kojima je nepravedno posvećeno pažnje i stavljene su u prvi plan u cilju degradacije kluba i tribine, napisale su vatrene pristalice Crvene zvezde. Da li su Delije u pravu? Mnogi navijači ne misle tako. Više puta ste me i ovde i na drugim mestima čuli da kažem kako navijam za Real Madrid. I to skoro 25 godina. Ali koliko god radost, tuge, jada, euforije taj klub proizve u meni u poslednje 2 decenije, moja prva i najbitnija ljubav će uvek biti Crvena zvezda. Ja sam rođen kao zvezdaš, živim kao zvezdaš
i umreću kao zvezdaš. Prosto ovde se radi o jednoj porodičnoj tradiciji koja se prenosi sa generacije na generaciju. Sa mog dede na mog pokojnog oca, sa mog pokojnog oca na mene i zdravlje Bože sa mene na moju buduću decu, a zatim i unuke. Ali kao što možete vidjeti, naziv koji sam ja iskoristio je zvezdaš. Ja sam zvezdaš, ne Delija. I meni su to dva veoma različita pojma. Moje poimanje termina zvezdaš je nekom kome je crvena zvezda najbitnija. Neko ko će biti tu za zvezdu i u dobrim i u onim lošim periodima, ali i neko ko se neće libiti da kritikuje, čak i bojkotuje ukoliko vidi da njegov klub ide pogrešnim putem, a Crvena zvezda i srpski fudbal već dugo idu pogrešnim i neodrživim putem. Zašto? Zato što su upravo ti zvezdaši bili ti koji su stavili ovaj klub na noge, dok su se Delije razvile tek nekoliko decenija kasnije. I upravo su ti zvezdaši, kroz čitavu istoriju našeg kluba, bili ti koji su bili apsolutna većina, kako na stadionu, tako i van njega. Ali već dugi niz godina, upravo ti zvezdaši su gurnuti u stranu zarad drastično manjeg broja pristalica koje sebe nazivaju Delije, iako su njihove akcije i njihova dela paradoksalne u odnosu na ime koje nose. Delije danas ne predstavljaju većinu navijača Crvene zvezde. I ako mene pitate, ne predstavljaju navijače Crvene zvezde uopšte. Pogotovo kada se radi o fudbalskom klubu. To su ljudi koji su okrenuli leđa svojim saborcima, to su ljudi koji su okrenuli leđa svojim legendama, to su ljudi koji su okrenuli leđa načelima svog kluba, to su ljudi koji su okrenuli leđa svom narodu. A zbog čega? Zbog ličnog interesa šačice ljudi na vrhu te organizacije, koji su, kao što i svi već znamo, dobar deo svog života proveli u debelom kriminalu. Huliganizam, tuče, prodaja droge, reketiranje, ubistva i mnoga druga kriminalna dela. I to je bilo sve od mene za danas. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, lajkujte, zapratite kanal i uključite notifikacijono zvono kako ne bi propuštali novi sadržaj. To je ujedno i najbolji i najlakši način da podržite rast ovog kanala. Obavezno pišite u komentarima ispod šta vi mislite o dominaciji Crvene zvezde u domaćem prvenstvu, o Superligi Srbije, srpskom fudbalu generalno, njegovim najvećim problemima, da li ga pratite, zašto, da li ga ne pratite, takođe zašto, kao i ko je po vama najveći krivac ili koji su najveći krivci za trenutno stanje srpskog fudbala. Ne zaboravite da me zapratite i na TikToku i Instagramu, jer ću tamo u narednom periodu objavljivati dodatan, poseban sadržaj samo za te dve platforme, a uvek me možete zapratiti na Twitteru. Tamo sam generalno najaktivniji, pa ako bi s vremena na vreme da pročitate neko kvazi ekspertsko mišljenje, zabavan fudbalski niz ili zanimljiv mim, zapratite me. Ok, ljudi, naredni video će biti istorijske tematike. Dugo sam radio na njemu, i dalje radim, da budem iskren, proveravam, ispravljam neke sitnice, prepravljam detalje, ali će zasigurno biti najbolji video koji sam barem do sada ikada objavljio na ovom kanalu. Do tada, veliki pozdrav svima!